Dobrodošli na moj kanal Eko Bašta. Danas krećem u lov na dvije oborene zove stare preko 30 godina. Oborene su usled težine snijega. To se desilo krajem decembra 2024. godine. Njih ću iskoristiti u svojoj Eko Bašti. Pa da krenemo. Prvo da vam pokažem alat s kojim ću se boriti protiv obale i zova. Tu je kaciga, stil, baterija, mala ručna pila, akumulatorska, štilov trimer, kosa. Nju rijetko koristim, iskreno da vam kažem, ne znam ni kositi, ne znam je ni otkovati, ali eto može zatrebati. Akumulatorski trimer, tu je ulje i benzin za motorku. Motorka je Štilova M70. Ova obala ima uspon više od 30 stepeni. Vrlo je opasno ovdje raditi i kositi. Snalazim se na razne načine, pužeći, koristim škare, trimere. Jednom sam se odavde zakomadao i moja glava je bila tik uz ovaj zid i ne daj Bože, moglo je se svašta dogoditi, a bio sam sam. Inače, treba mi dosta vremena da ovo sve pokosim i dotjeram u red, ali uz Božju pomoć nadam se da ću i ovaj dio okućnice srediti. Obe zove su u obali na nepristupačnom mjestu. Moram prvo kositi da bi došao do ove zove. Sljedeća zova je na drugoj strani obale, ispod puta. Evo ovdje ima lavanda. Vidim kako miriši. Ljepota od mirisa. Druga zova je na ovom mjestu. Obe zove daju znakove života. Jedan dio zove sam iskoristio za loženje. Ova zova je izvaljena iz korijena. Znači korijen se vidi na površini zemlje, a jedan je dio u zemlji. Ovo planiram raditi više dana, jer nemoguće je to završiti za jedan dan. Ova druga zova izgleda kao luk, naslonjena dole na dvije grane. Evo vidite znakovi života, i dalje raste ove mladice. Ovdje je mislim presjeći polako. Da vidite odozgo kako izgleda ta obala, koji je to nagib i kako je zarasla. Pogledajte vi to. Tu ima idrača koju krešem, živica kraj puta. Sve je obraslo, nisam ove godine stigao ni jednom kositi. Otprilike korijen ove zove je na površini zemlje, ali ne vidi se od ove trave jer je sve obraslo. Nadam se uz Božju pomoć da ću i ovaj zadatak uspješno završiti.
krećem u obalu uz Božju pomoć. Nadam se da će sve biti u redu. Pokošen dio obale do Zove. Sada idem s gornje strane sa motorkom da pokušam da je presjećem. Uspješno sam odvojio dio stabla Zove koja će završiti u mojoj eko bašti. Prije toga moram je svući lanenim firnasom, zaštititi. U prethodnom videu pričao sam vam kako sam živu glavu izvukao kad sam se strmoglavio niz ovu obalu i glavom mogao udariti uz ovaj zid, ali eto, sudbina je tako htjela da ne bude ništa da preživim, ali mi se sad desio jedan peh. Sjedeći na ovu stolicu koja je bila blizu ovog zida, noga joj se podvila ona tamo. Ja sam bubnuo leđima od ovaj zid, opet sam glavu spasio, ali evo,
Povrijedio sam ruku. Šta je tu je? Od sudbine čovjek nikad ne može pobjeći. Uglavnom sve je dobro završeno i ovaj zadatak sam uspješno završio. I naredni zadatak je ona zova ispod puta. Samo joj se malo vidi stablo. Evo je narode, dovukao sam je sam sa obale, teška je kao tuč. Obradio sam je lanenim firnajsom i spremna je da je postavim na ovu lokaciju do šupe, da bude dom za moja 3 bršljena u trokut koji će se polako penjati uz nju. Zatim na one grane slijetaće ptice, a tu sam odmah i postavio i kućicu za ptice. Imao sam problema s ovom divljom lozom, korijen joj je dubok, zalio sam je ključalom vodom i soli, pa vidjet ćemo koliko ću je moći iskorijeniti. Teren je kamenit, svakako ću ga preurediti. Kad sam je rezao krajem decembra 2024. nisam ni slutio da će završiti na ovom terenu. Da sam samo ostavio iz ovih dijelova duže grane. Ona bi sad izgledala kao lososov rog, ali šta je tu je. Kada je budem postavio, ona će biti prezentirana u završnom koraku moje eko bašte. Budite pozdravljeni, zapratite moj kanal i podržite me. Lijep pozdrav svima.